Reintegracija, organizacija koja pruža podršku povratnicima u Srbiji da se reintegrišu preko projekata koje finansira Njemačko ministarstvo financija, podijelila je 12 grantova građanima iz Tutinske opštine koji su aplicirali za mašine i opremu. Grantove je podijelio predsjednik opštine Tutin Salih Hot, koji je ovom prilikom obećao da će lokalna samouprava u budućnosti podržavati ovakve i slične projekte. Koristim priliku da vam čestitam da ste dobili ove grantove, zašto ste vi konkurisali preko svojih biznis planova i da ćemo i dalje biti na raspolaganju ono što u našoj moći kao lokalna samouprava da pomažemo ovakve projekte. Dobitnici grantova su bili vidno zadovoljni zbog donacija koje su dobili ovom prilikom. Predao sam ovo za ove poljoprivredne mašine, predao sam za auto dizalicu koju sam već i dobio, predao sam za stovnu bušilicu i to sam dobio, predao sam isto za agregat i to sam dobio jer mi je to potrebno. Imam kući radionicu za mehaniku, opravljam gore traktor na Gornjoj Pešteri, ove sve poljoprivredne mašine, kosačice, balirke i tako ti stvari. Mene to znači i našem kraju puno to znači. Dobio sam mašinu stolarsku četvorostranu koju ja obrađujem za vikendice, za patose, za sve sam ova. Kolika vrijednost je financijska? Ona vrijednost oko 6.000, 6 i nešto. Ja i Burazer smo to. Dosta lijepa vrijednost. Jeste, hvala Bogu, dobra je ova. Koliko vas radi u toj firmi? Pa imamo sad ja i Burazer, otac mi, sin mi i imamo još po 2 radnika, uzimamo, radimo. Ja sam konkurisao za arhitektonsku delatnost, to je vezano, pošto sam ja povratnik iz Nemačke, onda sam ovdje otvorio, sam sam pokrenuo neki biznis i samim tim želim da postaknem sve mlade koji se bave ovim poslom da nešto probaju u svom gradu, da zaposle što više mladih ljudi, mladih inženjera i isto tako mi je cilj da povežem tu saradnju između Nemačke i našeg grada, u izradi tih projekata kao ja što radim, skoro 2 godine. Zadovoljan je bio i projekat menadžer Igor Kojičić. Danas smo u Tutinu i jednim lepim povodom, a to je da dodelimo ugovor o donaciji 12 grantova za samozapošljavanje korisnicima koji su se prijavili u okviru projekta. Zapravo porodica koje su podržane kroz ovaj projekat da kroz obezbeđivanje opreme, donacija, opreme, mašine i repromaterijala za počinjenje sopstvenog biznisa koje je u prosječnoj vrednosti od 3.000 eura, na neki način podržimo njihovu ekonomsku samostalnost. Treba naglasiti da je saradnja reintegracije i opština Tutin i Sjenica te grada Novog Pazara veoma dobra, a očekuje se da bude još bolja u budućnosti.